I pa sam došli u novi video. U današnjem videu radimo Train to Live Balkan TikTok Edition. Ovaj video tvrdi, što sad sam našao, da je 95% nemoguće. Ali ja sam težak da se nasmijem. To ćete vidjeti u videu, tako da bit će veselo. Uglavnom, vi svi spravite da se ne nasmijete, naravno, ja ću ovaj video ostaviti u opisu videa ako želite pogledate bez mene, ali prvo pogledajte sa mnom pa onda bez mene, jer meni mnogo znači, a vama je pogledati neki možda 5 minuta sve ukupno. Tako da, idemo mi odmah započeti. Aha, kontam. Evo isti ko onaj momak. Da zaboravim se napomenem da imam 3 života. Onaj prvi video me samo nasmio. Dobro, ovo se ne računa. Onaj video me zamalo nasmijao, iskren da vam budem, da se ne lažemo. Idemo mi odmah dalje gledati. Dobro. Dobro. Dobro, ništa posebno. Dobro, jeste od strah, to je činjenica. Oj. Dobro mi, nema šta. Evo ja jedem paprika, ljudi, vidi ljudi, ovo. Evo ljudi, pijemo piće. Pijemo, evo. Mi seljaci pa pijemo moderno piće. Dobro je. Dobro je, sve dobro kad si ima pa ne. Bitno se može. Da. Dobar dan. Ima li ovdje gdje da se mora izdrkat, da nema kuća? Pozdrav za moje fanove, armiju i to. Vidite sam Pipi duga čarapa. Joj, Pipi! Hoćemo se zabavljati, Pipice moja. Ćao ljudi, lajkajte. To će biti nešto Balkan kasnije se prebaciti. Aj ovoj, motaj kablove. A meni nije jasno kako to funkcioniše. Nešto ima do pola da se voda, ili šta je već unutra, ne prospe, a ostatak kad dospe da se može prosuti. A da ide skroz dole, to ne kontam. Ako mi neko zna objasniti, molim vas napišite mi dole u komentarima. Dobro je! Razmiri, Dobar početak mi je svježan. raširiš i slobodno se pusti pati, ništa ne briga. Hajde, Sad će on garant naprijed pasti. 4, sad! Ovo je dobro. Moram ponovo pogledat. Slobodno se pusti pati, ništa ne briga. Hajde, 3, 4, sad! Ali kako ode naprijed? Ne mora! Ode. Idemo mi naći još jedan video, mislim da ovaj nije bio dovoljan. Evo ga drugi dio. Naš smo, idemo odmah započeti sa drugim dijelom. I ovaj će video biti u opisu, ako ne zaboravim.
A! Oj. Nije loše. Papi munjanju, munjanju, čupapi munjanju, munjanju, čupapi munjanju, munjanju, čupapi munjanju, munjanju. Ac Lukas naparadno. Ko je ovo napravio? Halo? Bibbidi bobbidi boo, what the came to you? Quick clackety duck, this is what the fuck I want. Can I get a 3-finger combo? What are the two most important holes in a woman's body? Verovatno se svi misli da ću da kažem pička i rčma, ali ne. To su ženske nozdrve. Da bi mogla da diše dok puši kurac. Ovaj je dobar, kvalitetan. I da napominjem, ostalo smo još 2 života. Idź spaň, Musku, da koncentrišete ga. Full fokus. Htjela sam te pitat nešto. Sjećaš se onog poklona za Valentinovo što si mi poklonio? Ja, Meni se nije baš. ja znam. I ovaj poklon za 8. mart koji sam poklonio nije se nikako svidio. Ja i... Pa pošto mi se bliži rođendan, mogla je zabrati sad poklon. To može, ali budi skromno. Odbri svoj poklon. Aha. Ono fazonija. Ubila moje sve, moje srce, moju dušu ona ubila je. Ona je ubila moje sve, moje srce, moju dušu ona je volje. Ali ono stvarno fazonija. Tako na mami, ona je kranje bačeni, baci sve da mi zapali, kaže mi da noćas nama izlazi, mami niz grloču vas ilazi, neke prokleto, prilazi, sve je u kanjoj, kuda nima ništa si, ona je ubila moje sve. Kome je sutra rođendan? Pa meni. Jedino što u životu, što imam, to jest zdravlje. Što se čini uvijek odlično. Bio sam krenuo trenirat za Slaven i odustu. Počeo sam da idem na trening u teretanu. Malo tam vježbam, valja ću nabrat koji mišića. Ne znam, nemam sreće s curama, opet uživam. Svaki dan usija proljeće na moje rane. Proljeće koje cvjeta svakoga dana. Udebio sam se za 69 kilograma. Jedino što u životu znam da neću dugo živjeti. Sreća prati druge drugare, a mene drugarice neće. Jebeš ljubav ako ne gori, ako se ne izboriš. Like Danny is of course. Neke cure mi kažu da sam lijep, a neke cure gledaju drugačije i kažu da sam ružan. Zato ja sam kupio sve motor. Počeo sam se vozit. Ja njega kad zategnem i držim ga. Kao svoje dijete. On ide, kao što kažu, ide gas. Vozim u fani, jest da je dobar, a dobar je. I osjećam se drugačije, kao da je neka cura pored mene. Hvata me romantika, a neće biti moja barbika. Sutra je projektni lijepi dan, samo da hoće ugrija sunce lijepu. A i moj rođendan, koji neću slaviti, a možda nekad i hoću, kada ostarim. Zdravo. Dobro, uglavnom, mislim da je to što se tiče
ovoga. Evo ovo su ta dva videa što su bila. Ova prva dva. Kada ukucate Try Not To Laugh TikTok Balkan Edition. Ovo će vam iskočiti. Uglavnom, hvala puno na gledanju ovoga videa, nadam se ovaj video svidio. Ako jeste, obavezno ostavite like, podijelite ga s drugima da si on probaj da se nasmiju. I naravno, like, share, subscribe. Vidimo se u sljedećem videu, imate veliki pozdrav!